Rafil Man Khalnayor. Hadin ke jingla akirang gele kai under 20 ke Lomoba Sports and Cultural Club menpin kieu na ke Kerdan 4th Division syakat Kerdan 3rd Division haga lumpung gele kai jong ke SSA under 20 4th Division menta ke sengi ke Lomoba Sports and Cultural Club kelapun kup buram yakini kirang gele kai jong ke club lawan banyadan lang haga ni ke jing kup buram ke kentup na orang wasnong kinong kit kam ke club bat kiwe de Hagani kesni ubah Hamlet ula ais ngobhare ke song pisah syabaro kirang yelek kai bat ki coach jong ke Lomoba Sports and Cultural Club kum ke jing buram ya ke jing la jong ki ben kinti wi ke club syaka Kerdan 3rd Division haringkat bat ki tracksuit bat kiwe de habakran ha ke jing lang u president ke Nongse Sports Club ubah Daniel thank you ula kitbok ya ke club bakan nangkiu artet na ke we ke division syaka we pat Congratulate chwa ya ki official jong ke Lomoba Sports and Cultural Club. Ngai kubai presents three bad yagro team members joga club. Nama pi tim long tikam joga club. Kini kita jongi manta. Kini nyok bali left ball hantai po puluh. Kini ki official ki presents ke three ki members of fair. Kini ki bat three domba 3 kilong kini jongi rohli do di club three domba. Kidan ke jengkit klit nam taka snong nam taka club. Baka jikubai baka borom berkong lit sapi di official jangka club. Pitrai kakam hipulut ya kapor ya kabor bak ya kapisa na tebel hipulut namar bapidan ya kajengkit klit. Hingga semua kon kasnong hi brok away ka borom ya sapi borok di official jangka Lomoba Sports and Cultural Club. Ngai kublai ya borok di players ki bali lebah ki bandra kanam ku borom ya kasnong kajongi Haji Syah kita kuat bandrum ke final. Berapa job ya ke final. Henry Kamili haji le kita job keren. Ulah ngiram apa ke semifinal. Henry kita penkiu pada ya ke Lomoba Sports Club. Nak ke 4th division, syaka 3rd division. Kata kena ke jadi job jongi kubras nong bagi klub di Purakuai. Bahasa jisin. Ini bagi kon sama kubras nong bagi sub player bermarjan. Kinla menilai dia football hantai puluh apa kata division. Tempat bagi tu kemudian mensuah kalau jadi amal berdebat Lomoba Sports Club. Ia syak suspend pembahasan berusnan. Kebapun kita sama kimlo sebenarnya bola hantai puluh. Rasa kemana sini bercetai. Kini kalau pulang di babun kira mbak ni jemba beb jemba bawan jemba Richard babu. Yang ingin happen Tristan kimlo ban yo yang ban long membawa hantai SSA. Kita buat report, kita perlu juga kalau keren nanti nggak kerpat, kita dalam juga slow sport station orang proses subah, baca biar ilmu bah, bakin affiliate biar, baca SSA. Sedangkan itu part juga kita pedang, bat mentah pada layok ini apa, penuh, bagi sukumen mentah, bapak kapal division mentah kalau bos club, kalau poi support kata division. Bagan ni kan borang bagi rak bagi players mentah kaski, ilah belum program berat. Mereka borang kita perak ya kau wait ke peying hamil pun mau bah juga kemarin bakal lupa sports club mata kelat kiu support ke third division. Sebab ni dan di players di bat tebit apa ke nong ke third division. Kene ke kemergi ke musang third bagi ni kiri ko semua dibalik kai ya ke jih kai football. Terkadang ni kum ke nong ya ke bagi baru di players. Tidak pendan borang ya long lagi. Tapi boram dia kan way boy ke ye first lagi hari ni sport, hari ni kai football. Tu play untuk kali kom ki players fight. Berpindah berpindah dia kan sab apa ke jong pi. Berkawai ke squad bagi tu ni port, mabak pi borok. Kita dei port kerta ke apa arposnya. Kemau ke jile kai football manta, kumlong mana rahmat. Kami shoot tu jile kai beria, jadi tak tamasa ni tak jile football. Larapi dan ya kecil amno benok upaya buat kebet hak ban minat hak ban teristram hak ban sacrifice leban lain lagi banyak kat yang tak thong nama kecil dah pukul mata kade ke profession ke apa kita pet di players sekecil jongi di basain baka Goa di basain baka Kerala di basain baka Punjab FC tang hak season kio lagi turun kata kade ke football manta je Misalnya lihat bola ni, ia tahu show lah ibian, ia tahu puri lah ihun. Kata apa pun, rimanta kamlang show kumta.
Kalau ke football dari ke profesional ke bagi hak pada simkian saja. Pekat season, yo begitu. Kata kali ke football. Pi kata sekarang biang pa. Kak kendai arpo apa trace tom minat. Lah simkiahi wis kamera stong jadi, kita tajni kira buat ba ku players banwarana buram berjela jadi he barakoi. But omle tangil football. Kakwa ka bani samli ta joki ni kilo kumi kilo pa sama. Kilo kini ko pi kilo interest ka sports. Lakalong ka badminton ka boxing ka cricket kado ru. Kemau ka soccer ta ka policy. Na kaliang ukong san ba Hamlet ula ong baga jingjab jang ka club ka dining kong na ka jingshim kia jang ginong kit kam jang ka club klemper khat ya ka por bat ka bor. Uang ruba wat la ka kinhun ka rem ha ka semi-final Henry ka repat ka jingjab bakila kiyo na ka 4th division sya ka 3rd division. Dan sebuah dari kuat berpau dengan dokumen ya ka jing tenjo jom ka lemuba na ka 4th division sa ka 3rd division but nga ai di kublai barang ni sekmat ka sports club kanang kiyo sa gidadan gi pakam he ha ka jing ilakai apo SSE apo Apollo and dari tangkan dia pat kum berkeren ni presiden mene dapat snow babun kita di jing jenjar jing kerdo kam tama kalian kamadan bakam long kepopiang menpraktis menskua menbentip ipi yang ni baro balang baka jing tristom jing ba Hamlet kameliam constituency jongi kan sayu apat ya kamadan ke bapaka ke standard size hangtai apo banyun hakaba lembah jing tristom jing ba Hamlet o chief minister jongi uladap ban kubol ban kulari ba hamba ngin sayu ya kamadan ke bapaka hangtai apo banyun dengan semua ban air jing tapti ai ba Hamlet amar ke jing i trai jong i PI yang kini benai peladap anu benai pemerintah kan atrik chief minister yo ban wan hanong se ban inaugurate ya ka artificial turf ni dadap dari jing semua kemen jing semua sibut ya yo chief minister tambah habang ini kaipat ka professional league kemudian gedang day tang 9 aside nong se mentau senem ngelasim ki player babet bat squad ben bentip ni paham baju kesan ya klub nak kapor ba men last mensis ni dang dat saing yau junior goalkeeper yang North East United ban ni lekar nang nong se dan rai kini pat kimla ban long kumta dadan ngimdon lang kajing kesan kajing paham badru kumang pesno menepat kimadan futsal pat kidai tang ban su praktis kumto dan rai banyak kai pat popolo dan kam dagi madan ki bahehi kenang bangin la ban nong used to pat ban penduk pendang ada kat kum gujun kam jong kata standard size di nakaliang kanok sia sports club ru nga penpau ba ya ka sports club mo ba balara habini season banwan pada kam pampiang kamadan habanyun pada kiwe nakaliang club bumi kloy ban ay kamadan nok sia ya kalau mo ba sports club bahkan praktis ang kia hakapol kumpi jamiat kam kemudian buat mentah ya kamilim ru ni ay kamadan badan hapo SPL dan praktis nanti ay dor iba melum malatang iba maintenance iba nilai penbay iba fine bat ila sotenat kita te sajisian na penpau ni sungu ya iba Richard baba bawan iba lakukan sumbahay nga ni kapor bat ngait do play unang kru pi kam kalomba sports club bat ngait ba jing alam mo jong pi kalomba kanang kiyo siya perang bat ngidi ba sungu yo play kapatay ko sneo tangan ng sero nya tu iping ng long meeting ang kini gesngi wat hadin baladon ke basketball court ke badminton court ke dapman gesngi ke artificial turf football ke dapman gesngi Henry kejing Henry jong drugs kerang jur artat kiai parallel dikena dipakwa ban kelas ini isi site kadap kamadan ke pro dengiat nong milap jadi ni syringe mah tu pergi inject kitanya nilapat bagi nang bon bagas ni tegong kesnong nong step alung ba kadi kesnong bungi trailang buang mene kadi keju kesnong nin hapat banya pikir lang pat benpe kumbuang iba recet mene sutunat ba bagi kemi ki pa bagi khod ki poi hadu spoi sten kemut ki kramwan sepo indoor stadium ni yang tia pot nong se ni penkut ya ka football hadu kadwe bejemen miet kat mendemi ki member sport club member jong do ba senong member jong BDP poi kadwe sten kan albeje kenja nanti gini kam senior pat kimi por sebeje arbeje lai beje mestap ting hapat ba kum ke imlang salang kum ki brio ke bela
kambang ba kejemut perkat ngin hapat banyak pet bat banyak kentu lampat iki kimi kepa nabar minum la bani ai kedai tangki kimi kepa hi ban seneng iki khon ban pet bnya ya ka pormi porwan be jongki namar kini ki wei pat kimdei ban influence pat iki kena di banyak kai pat kalau mau ba mata kedai ke under 20 banyak kai kerta jong kini kena kadang di ban keu sa ki wei pat ki benta bagi la ban pentela pat dia banyak kai tunggu la ban tamai jak po ban besahi yang sem banyarap lang andai ini ki wei pat ki ba kuat banyak yang kata keliping ngin ban pet ban bisyar ban banyak trailang tunggu stong nong se lo ba bangin la ban rat bin khong ni pat ki beliau ki bang kwa banyak dan bentah ki kam di bawah